Lada ke Al-Nazar kan rem menta kemit hakmat ke Al-Hilal. Kumta ke Al-Hilal kan tamne ke Al-Nazar hadu nyepon haka mijikan pon haka Saudi Pro League. Namar ke Al-Hilal menta klatam lupa sapon ya ke Al-Nazar. Kumtaru lada jabak Al-Nazar kan rem menta kemit hakmat ke Al-Hilal haka por katwe bejim menmit. Kumta kelanang penduk jengkermen ya ke Al-Nazar pan yukur trofi menta ka yom haka Saudi Pro League. Namar baka Al-Nazar kelas tang ningkong da kaba yakhaj bat asin nenter klamatik jing syarem. Bal da kan mat ya ke jing syarem samanta kamit hakmat ke Al-Hilal kamut laisin lenter klamat ya ke jing syarem. Kum taru jakar baja longkat balong ke Al-Nazar menta kamit kedon kam banjob ya ke Al-Hilal. Hakabak Al-Hilal kan satang sipon ya ke Al-Nazar lada ke Al-Nazar mentakan job ya ke Al-Hilal. Henry habapej naik sansin ya kedu kadu ke Al-Hilal persyai ke Al-Nazar. Ke Al-Hilal kela job asin, ke Al-Nazar kela job sisin bat kibalai kaj kadai asin. Kum taru kebadan kami ke Al-Nazar mentakan depan penlim ya ke Al-Hilal lada ke kuah lada ke don ke tong sisa. Ban kuri ke trofi menta ka yom haka Saudi Pro League. Namar dakan mat saka jing syarem menta kamit lada ke Al-Hilal kan tam hadu nyipon ya ke Al-Nazar. Kumta kan senang du jing kermen sisa ya ke Al-Nazar ban yukur trofi haka Saudi Pro League menta ka yom ru. Namar ka jing ap kemilinti kadai pa menta ka yom ke Al-Nazar ka deman yukur ya ke trofi haka Saudi Pro League. Namar laisnem ba urnado wailekai hakan nekalik dari tang sinru kampat yukur ya ke trofi. Kad ba urnado dari player bawana kemadu ublayo bun koltam haka Saudi Pro League menta kayom ublayo kat saukol. Bud baar daw jofilik ublayo kat laikol. Kumta ke kebanja ya ke Al-Nazar menta kamit haka jilekai persya ya ke Al-Hilal. Tongen sepej haka por katwe bejem menmit. Kublai sibon.